Assalamu alaikum, Allah'ın verimli arayımı. Bugün Ayderken şehrinde, Kruboy'unda. Bugün pazar eken. Subota günü, netkanda işembilik günü sözsüz türde bu yerde obur satkanlar var eken, pasuda satkanlar var eken, konfet, pеченье, kıskası Kruboy'un polnu aylanası bu jaktın içi polnusu pazar eken. Короче, kıskası aytkanda Subota günü Ayderken şahrının бүт turgunlar kelip şöyle soda alıp geçetken. Mындай. Kıskası pazar, jayılma pazarlar var eken mындай. Eski, mына esingizde de olsa mындай kolos kantar var eken mына. Şunday. Kıskası mына jipar, jittар, оромолдор. Kıskası целый pazar болду экен. Бытовой техникалар, үйгө керектүү нерселер, хоз товарлар баардыгы ушу Айдеркен шаарынын кругойунда базар болот экен. Өтө сонун. Элдерге өтө бир ыңгайлуу экен. Бирок негизи бир борбордук бир базар Айдеркен шаарында куруш керек окшойчу. Элдин көптүгү өтө көп экен. Чындыгында. Бул жака машина кире албайт экен. Ошону бир эме кылып койсо болот экен. Кылып куруп койсо бюджетке чөп, сонун кылычкылар, балыктар. Ayderken üniversitesi öte sonun şehrinde özünün prosesindeyken Ayderken kim bulgamız like bas olur. Sağ olun.